Hi Meow, welcome to OnePlus 70 unboxing video. Ngasi ki video sidi OnePlus 70 ki unboxing yeminarase. Aina OnePlus company gi phone series number har kuji 2016 dagi ni moina OnePlus 3 launch tarakpado adagi hoji na OnePlus 6 seasonary ado hantak na launch taba OnePlus 70 ji sinarga yenge ado OnePlus se haina kwaidi mogi pam gi mogi dash charging matamda da horakpada yam thina mogi charging am thin thubodo adagi charging ji impress tor matung da ina sum regularly sinar kan mogi camera quality ai requirement gi matung ina adagi kwaidi hen bada ina sa haigido mogi fast charging ji na ina kana pam reja ado hojikti dash charging jo moi warp charging haina kaure aduna yeminarse phone ji kai yauge have do ado kai gumba channel asida han boy taragadi aigi new tech culture haiba channel asida tech amadi gadget related videos especially in Manipur dai share tawjai aduna channel asibu subscribe to biyo amadi bell icon bu sunambiyo aduga like button bu sunambiyo aduna unboxing video hawrase so handakti box se khara sange normally yaptina lakune ado phone je mayam du han atopa video du ro mani moi handakti box kitang sange ado video je the box e ngasi lakpane ba ado smaina khela la e ado phone je king tok dawra na manu di minner je pulo ado handakti maning da moi gi open gi keno yawe je sega direct nu open taw yare haidi hang na takda da yare yan easy way do I am excited both hang do je ko 1 2 3 okay hey hang to paga manung da chi ma piece mana OnePlus tharga branding sida magi check chap khra yaw male sida di phone da yawre phone ga side da thamji aduga si manung jida magi kano ahamba he hang to paga sigi box yaw ba adu marak sida magi check chap khra yawre aduga magi OnePlus ki guide to instruction ai tare aduga si jo samane atopa language ta male sida jo kano mi yaure si ha to ying mina je okay sida na magi founder page ki message sam yaure sida aduga magi sticker khara yaure sida aduga sina phone do Sila OnePlus 70 triple camera setup ko loina na kitang sangtang to male masak sam phajai aina lei machu je glacier blue aduga RAM na 8GB aduga 256GB gi storage to ne adu manam atopa box ta kai gi yaur gi yeng je ko matungda silicone cover phajam yaule mango ba plain color hai tar transparent machu gi aduga sida kaino sim ejector tool okay sim ejector tool si yaw ka dang box mung da ta le me silai re aduga UFC type C charger plus warp charging 30T haiba anowa charging aphagi moi gi charging ja kam thuna kan gi hai tar haira kan da 70% phau se only 30 minutes ta charge to we ai si gi charger je hanadi dash charging tharam bado hojik ti sida warp charging na thare box manung da di instruction khara dumne phone jim ne aduga magi USB type C jim ne plus warp charging 30T adapter jim ga si khatang yaure amaga kaurame silicone cover je box manung da di si khatane ado je phone ji gi specification mayam da khatang share tok jage OnePlus 70 gi spec se magi display je 6.55 fluid AMOLED display aduga 90Hz refresh rate oi plus HDR10 plus neva display je aduga processor na Snapdragon 855 plus aduga Adreno 640 oi camera na triple camera setup id 48 megapixel wide camera amne 12 megapixel telephoto amne aduga 16 megapixel ultra wide camera amaga sigi phone sida yawe aduga dual flash setup ni mag yawe se masak se am phajai battery na 3800 mAh battery mamang jan high grade sigi phone jigi charge kam thuge har kanjida 70% book charge tawje only 30 minutes to go yae phone ji yeng bada am thing post tare
नुमित खर सिजनरगा मखा ताबा आइगे एक्सपीरियंस तो मयाम दमु शेयर तौजगे वीडियो असिबु पामिबा तारगदी like button nambio channel asibu subscribe tawio thank you so much for watching this video see you all in the next video till then keep YouTubing